Naimbag nga oras yung amin pabagayam. Hit ita, adto'y ti may sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo. Kastala ti Biag! Mari Gloria, umay kaaglaba iji balaywan. Ado nga min tilalabaak, jak magabanan. Ado ti trabaho. Makitan to. Tangdanan ka mat. Kayat ko lang amin amal pa sa dagos. Iti kasta, saan nga agbuot dagiti kawas may. Kaano ngay? O di oray itan. Adapay nga min aramidak, Mariberta. Kaano nga roti kayat mo apanaglaba? Nubigat ko man Sige. Ay, gayam, Mare. Mabalin ka di nga alaag itan titangdan ka? Ha? Ala ka din. Sige. Tangdanan ka, iti 400. Mudto'y nga rudan titangdan ka. Tapno adda igatang ko iti bagas may. Nay, anya day tayong supot mo lakay. Natnatang bahad. Napan ko dinawat ka dagiti adamula na natang. Anya? Nagadun ngay. Dinawat mo dagita? Una, ikandak mo di pagyamanak unay. Imbag man ta nakadawat kay tinatang lakay. Kastala ti Biag, bakit? Ugali na ti agkakaruba. Agdidindawat. Mayot alakay. Inkanto manen dumawat. Una, inton maibus dagito'y anate. Inakto manen agdawat ka dagiti addamula na anate. Kastala ti Biag, bakit? Ado ita titaraon nyo Ewan ananang. Tajay tangdan ko kin ni Mariberta. Inggatang kun iti karne kan bagas. Kan adumot tinadawat ko anak nateng kadagiti karuba nga addamula na anateng. Kat nakaado ka. Adda ka paryabunga, kamatis, tarong, okra, palang, kan daglumapay. Ala, mangan kayo nga rudat, tain na kon. Imay kulay ni kanti apo, miti si daon na. Ang madumat gayam ti si dayo ita. Kaya't ko dahi tayong padiguyo, Lola. Paborito ko dahi ta. Burodipod. Wala po. Si daom latan. Sige nga rudan. Inakon. Agyamanak, Lola. Makapasurun mat dagito'y akawas da berta. Nakadado. Isumat na gayam a 400 tinted na tangdan ko. Panakadado. Basta igil-gil ko lata. Makamuditan mo na dalos no saan? Nay, nagbiit mat gayam ti panaglaba ni Gloria, lakay. Dajeo, isam-sampay nan dagiti linabaan na. Bilibak iti kinapartak na ngaglaba. Apay-pay lang namin ngayon palabam kan kuha na dagiti kawas tayo. Kat, apay, maday? Ay, iso nga raod ang nagpalaba ak ni Gloria. Tapno makaina na akmat lakay. Takasanumot nga main, kanayon ta iji bangkag, kanayon ta iji talon. Madimot no saan ka atulungan. Mabalin mo't lata sa anayin. Ta dito'y kalatan balay. Taday talatan trabaho dito'y balay ti aramidam. Agluto, agdalos, aglaba. Ken mga sikaso ka dagiti anak ta ti aramidam. Ay, saan Saan abali tar aramidek lata mo ti trabaho dito'y balay? Kan saan mo't ababasit dagiti anak ta? Kabaulandan ti pagbagida. Taadadamutan iti high school. Second year high school di inauday. Ala, adalataken ka bakit? May mayat matlaang aggagat ta adwa lakay. Iti kasta, saan tayo nga agbising? Kitaam ita, kabaulan ta ti manangdan iti aglaba. Ala, makamukan. Wain lakay, saan abali taadamot itang dantak ni Gloria? Iso paglaba aklatan kan iso pay matakwarta na Ha! Diyos kay, anya dito yung nalaban, Berta? Kasla di mo't nalablaban, nagangot mo't! Apay ka di ayala kay? Dito yung t-shirt ko nagangot. Kasla saan ang nalaban. Ang utama, antoy, Ni Nita. Wanyag pa iso. Ni, apay akas ti angot na ngay. Ay,
Saan gayam anasimpati pa naglaba ni Gloria? Nagbiit naglaba kun kunaklakit din. Ngam kastoy mat gayam ti labana. Naangot mat. Saanin maulit ti panagpalabak kun kwa na. Ay, natikunam na to. Ang dawat kay Timula, abungat sandya. Un kumatataan taon. Tani, nagpipintas man dagiti bunga ti sanjam. Nagado tata. Sigurado, nasamit dagita. Oo, na. Ay, talaga. Oh, anya kumaita, ha? Agdawat ako mga rod tata. Ah, Oray do abuk lang ti sanja. anya. Ha, ha, ha. Pulos. Ha, ha. Ha? Never in my life, papadawatan ka na to. Ay, kat bayada ma. Unay kayo muton tata. Nagado lang aro din dagiti bunga ti sanjayo. Yimot yu pa'y. Ah, ay talagdaw dawat iti Timula iti karubam ti among aramidan. Ay, agmula ka. Tapno damat apapitang. Ha? Saan ka taday tagdaw dawat ti aramidan? Ha? Puskol lupa. Naa, ninataw day ta nakaidda iti indayon da. Nga day ti sirok ti mangga. Ay, anyan. Una yan ti jardag ito yata tao. Hindi dakat mapanagtrabaho. Tapnada ka nun da. Ha! Ay man. Nataw! Nabay! Anday ko! Tiulok! Anay! Unay kayo natunaran! Ha! Kinigtot na ka magmaturog! Kitaan mo man, May! Nabalansak dito indayan! Tapnagak! Anay! Himuna pa'y nagdiso tiulok iti daga! Ay, just ka! Anya ti aramidam na to! Mayan di iindayunam dito'y amat maturog! Idinto taawan kanen ti anak yaw! Anya manon ti ibagbagayon? Ay, just ka talaga! Imay itay di anak yu ija balay! Kat pinakan mi manan! Gaputa mabisin ka now! Ha? Ni? At damot na kan dito dalay? Adda! Ang innapula ka no, kan itipay! Ha? Anya nga'y tiganas na amangan nukas ka! Oh! Bad trade! Awan pa'y gaganasan mo't kada kayo akatuganga? Nita! Apay ayangan ng umay kayo! Anya tigagara yun? Umay ko ipakaamukan ka! Nga agkasapulan datatang yung itikadwada nga agkarpinteraw! Tarugyan dan ti ipapaaramin ni Mr. Santos Abalay! Day talaga yung tibagayo! Wen! Umayak to! Agong ugat ka? Saan? Ha? Mala! Nukas tablatan! Awan tinasaya at pagbanagan yaw! Anya kamot din, Gloria? Tinangdanan kamot iti hustaw. Pinakan ka pa'y iji balay. Naimas pa'y ti impasidakkan ka. Ngam wardi-wardi gayam ti panaglabam. Anya ti lablabi dong, Berta? Manipod ita, saan ka napaglabaan? Ay, sadot ka talaga. Awan bain mo. Oh, di saan kan nga agpalabakan niya? Ay, talaga asanon. Ha? Kita aglaang nga. No da makaanos amang laba. Kadagiti murang yu akas lapigadan ti kadungrit da. Ay, di mo man lablabsan ti agsao, Gloria. Tadagita pagan anay mo, tikas lapigadan. Akas iti dayta pandiling mo. Ako namlano, mapa iti kinarugit na. Pwe, sadot, inak man langan. Nita, padasam tagpakita pa'y kanyak, Berta. Idumodong ka. Noo, nagkarit ka na babae. Adi ka katagbain kanyak. Gapot at tinangdaran ka iti husto. Ngamsaan mo't anasimpati panaglabam. Di nakpangtaan. Gapot at kabaulan ka alabanan. Gloria sadot. Pwe! Oy, nato! Day talagyaw at itilan sa teraramidam. Ngayon ko namlam na pampannog ka ni Tiustaw. Naitamulat na nagtugtog ang teraramidam. E dinto ta nagado pwede mabalin mo nga ramidan. Nagpurot ba't nga rin? Tarang! Yamutan. Tata Hardo! Oh, Pagawidin nyo dito kadwayo, ha?
Diyak kaya di ta nagtrabaho dito eh. Ah, Sayang lang ti kwarta kong itangdan ko ken kuana, ha? Mr. Santos. Tay ko Pagawidin yung di tatawa. Masurunak lang amang buybuya ken kuana. makitam na to. Uray ni Mr. Santos. Ipakpakitam ti kinasadot mau. Mala, agawid ka kidin. Ayun nga tayo si tatay yung nanang. Nagbasit mat ngayon na po iti aday ti lamisaan. Nagadukat a reklamo mo na ya. Di ka nin tayo lata day tangain na poy. Dudi mo kayat. Ingka makipangan ka dalulan. Wan, anak makipangan ni Jayan Dalula. Naimbag ijay tado si dada. Gatayo ngay, awan pa'y naimas mo ta si dan tayo. Pangaasim ka di aberta, tapaglabaan nak kita. Kasapulak ti gatang ko iti bagas mi. Ay, uray anya pa iti ibagbagam, Gloria. Tana ikatan ti panagtalag ko kan ka. Sadot ka, tao. Iso asaan ako nga agpalabakan ka. Sa bagay, basol kumat ngamin, no apay a pinaglaba ka pa ila ide. Idin to taamok asadot ka. Ngam no adda siguro bain mo, nalabit a sinimsimpam ti trabahom. Iti kasta, saan mat amasayang, tintangdan ko ken ka. Say-saya atok itan ti aglaba, Berta. Basta tangdanan na. Saan? Taadan para labak iti kawus mi, Gloria. Kat sobra anag banglo ken nagdalos ti labana. Saan akas ken ka anaangot ti labaan? Nanang, umayak ko magkid daw iti bagasyo. Tawan ka nun di apo yung. Ambam Gloria, saan na parikaw jay apo ko may? Gapo tamamitlo iti inaldaw nga umay mangan diti balay. Pera kayo iti asawam apadam asadaw. Nanang, kaslasandak nga anak. Ay awan anak ko asadaw. Amin nga anak ko kat nagagatda. Iso asaan da nga agbisain. Nanang, Ha! Pumanaw kan Gloria. Taawan apulos ti maited ko kan kaabagas. No kayat yo ti mangan. Di agtrabaho kayaw. alamot tan ananang. Uray talulaang abaso abagas. Ay urayan niya ti bagbagam. Saan ka nga ikan? No jay anak mo. Wan, kasyak. Ngam no da kayo iti asawam. Ay, pakpakawan. Agtrabaho kayaw. Apay adi mulat ta inikan di anak mau. Itikid-kid dawin na bagas. Ay, agruam da nga minan. Kanayon matlat ta nakasta, sipod pa'y. Ha! Imbes nga isuda ti mangtad ka data iti kananta, talakay kan baketan, agam saan, ta isuda ti kanayon nga daw iti bagas ka data. Ha! Suron kaun! Alang arod. Basta di mo ipimutan di apo ko tabakit. Tanay kakaasimait. Ay, wan! Umay mangmangad dito'y balay ni Boy, iti mamitlo iti may sangal daw. Iso asan nga agbisain, jay aputa. Oh, adto'y ti parakan kalakay. Sagay sa abaso. Anya? Daytoy lang tay paunag taytangal daw. Sagay sa atabaso ti danom anapudot. Unlakay, inikakon iti asukar, tapno mayat. Tapno adamot raman na. Hey, just kick. Awan tumat namin na diskitar ko itanatan. Awanon tagpadawat no kasta nagdawat ha. Lakay. Ingka nga mi nagsapul iti trabaho ma. Na, naglain ka nga gibaon. Di si katima pa nagsapol iti trabaho no kayat mao. Ay, diyak kaya ta. Si kakit den ti pakpakanak. Imbes asi katimang pakan kanyak, tasyak ti babae. Na, anya kumano babae ka? Kabay lamot ti agmartilyo. Di si kantima pan makikonstruksyon kanitatang mao. Anya! Ay, pakpakawan na to! Si kati ang trabaho, ta si kati lalaki! Ha! Pagrabang day tapad day di pamilya! Nanalor na. Agaplayak man at tagatulod di apuyo ang mapanag-eskwela. Damag ko ngamin nga kasapulan kayo iti tagasukon kan tagatulod. Ay, saan no si kanto pa imatlaang, Gloria. Ha? Nay, apay ngay nana? Si kaasadot, di pangital kak iti apok. Nang ronak at kinder pay. Ay, ano saklangan ti agsarsarukod. Amang itulod, kan mangsukon, kan kuana. Anya, nalabos kayo mo. Wan mo, sadot ka ka no. Kasta, ti agdin dinamag dito'y lugar tayo.
Isuasanda ka kayat nga alaan nga agtrabaho. Dagiti kasapulan iti babaunan. Tasadot ka! Ay nanatong, nagsakit ti tiyan ko iti bisin ko. Awan pa'y may isang ta. Awan apulos makan iti kusina. Bunga rod, oray sakat mga bisinak natin. Sika nga main, apay adi kag trabaho tapno manganta. Apay asyak ti babasulam. Oray sika ha, agtrabaho kamot na rin. Sadot kamot ama isa. Day talaguro oray ti isang put ko amakan ka mo. Oh, wag sinatan! Agawid akong kininang kaw. Anya? Agbisin tamot lang. Iso asurutag ti anak ta ijay balay dananang. Tagyan akon ijay. Kasarita kayo adwa Tadyak kayat ti aramid yaw. Madipod ita, agtrabaho kayo iti hustaw. Tapno saan ang maikat ti panagtalag ti tao kada kayo. Aggagat kayo. Naawatan yaw. Wala nang. Agyaman kami iti daytoy amakan nga intedyo, nanang. Kahit bayan nyo, taggagitahon. Inaktuso kayon jay bangkag mi. Agmulak iti ado, tapno saan kami nga agbisin. Aggagatak matan nanang. Takababain mat kada kayo. Da kayon ti mangpakpakan iti anak mi. Ay rumbang laang aggagat kayo Tama di ti sadot. Ti sadot. Agbisain. Laglagi pa nyo kumadayta. Titan tinaggibusan ti pakasaritan tayo anaadaw iti pagsasaw ako nana. Ti sadot agbisin. Naitampok dito'y programa tayo. Kastala ti Biag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Ken itimat direksyon Teresa Calay. Musika Jonah Ributaso. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center ken daytoy nga estasyon. Kastala ti Biag.